Yini lomkhumbula ngayo Judas Iscariot? Uyakhumbula yini ukuthi wake wathunywa naye wakhokha emadimoni athunywa nguJesu? Uyamkhumbula yini ukuthi wake waphatha imali teministry yaJesu? Uyamkhumbula yini ukuthi naye wawufunza umthandazo lo wafundziswa nguJesu kuMateyu sahluko 6 ucale kuverse 9? Kanti futhi uyakhumbula yini ukuthi Judas wagezwa tinyawo? Kepha mangibuta ngaJudas Iscariot awuphakamisi letinto lengitishoko. Simkhumbula ngekuthi wathengisa ngaJesu. Yini simkhumbule ngalesento? Ngoba ngisona sento lagcina ngaso. Kusho ukuthi empilweni kumcoka kuzindla ngesephetho sakho. Phetha kahle noma ngabe awukacali kahle, zama kwephetha kahle. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Ngicela kukuhlephulela encwadzini yaMateyu sahluko 8 livesi laka 8 lithi, lenye yawela emhlabathini lovunzile, yamila, yathela ngemakhulu. Jesu wase uthi-ke, lona endlebe yekuva akeve. Lo mhlanyeli kule ndzaba ngicabanga ukuthi uyawikhumbula sihlobo sami. Uhlanyela lembewu iwele emihlabathini lengafanani. Kepha lolokuhle lokuthandzekako kuyo yonke lemihlabathi nguloku lesikuthola kuverse 8 le wonke lohlanyelako ufisa kubona umphumela lomuhle, inhlanyelo imila ithela ngemakhulu. KuJohane 10 verse 10 uthi Jesu lisela litela kweba kubulala nekubhubhisa. Yena utele ukuthi bantu babe nempilo, impilo ichichime. Ngalamanye amagama Jesu utele ukuthi uthele ngemakhulu, hayi ngabo 20 noma bo 50. Ufuna uthele ngalokuphelele. Yini nyalo mawuyibuka impilo yakho? Noma angibute ngithi nyalo nje wena utibona ukuphi? Impilo yakho uyibona iyachichima? Kukhona lababutha lokusala kuwe bathola imvuthuluka. Ngalamanye amagama kunebantu labangathi ngenxa yakho ngiyaphila. Noma wena uphila ngale mvuthuluka lesala kulabanye. Angisho sihlobo sami, Jesu wethu munye. Inhloso yakhe ngathi sonke yinye, kuthi sithele ngelikhulu, siphile impilo lechichimako. Ngifuna sesibukeke ngingakaphethi ukuthi ngabe yini lena lebangela ungatheli ngekwelizinga lelibhekwe nguJesu. Khona la kuverse 7 kulo Luka kungenteka ngilokunye. Lithi lenye yawela emanyeveni, yakhula kanye nawo, ase ayayiminyetela. Lena nayo yahlanyelwa, kepha yakhula nemanyeva. Yakhula netintfo letiyilimatako. Yakhula netintfo letiyifrustrate-ako. Yakhula netintfo lengesikhathi yona lembewu le ikhula iyetulu letinto betikhula titala kuyo tiyilimata. Kungenteka inhlanyelo ikahle, imicabango lonayo ikahle, imisebenti lonayo ikahle, kepha kungenteka ukhula emkhatsini wemanyeva. Kwangathi uNkulunkulu angakusita ungaticabangi ukuthi useless, kepha ubuke ukuthi hayi man, kunemanyeva la ngiminyatelako, kuze ngingatheli ngekwelizinga uNkulunkulu lalifunako. Noma akhona emanyeva, ngeke likhambi lihlale lingabikho. Kumele sithandaze sicele eNkosini kuthi Nkosi, solo angifiki kuleli zinga,
sengiyabona nanga emanyeva. Ngicela lusito Nkosi loluvela kuwe to deal nanange emanyeva kuze ngiyawuthela ngendlela lefunwa nguwe. Amen.